Assalamu alaikum. Merhaba dostlar. Sizlerle rahatlık günlerimizni başlaganımızga pek kuvonamiz. Ve siz kuvonarsiz deb biz baldan tatlı tilim çeberilçikler rubrikamızda hazırladık. Ve elbette küçük usta ve lugachığımızı da bakacağız. Demek yayınımız dolu yanılıklar olacak. Biz için elbette düşünce tarzı rubrikasından başlayalım. Чтобы олар роле yapmadılar, чтобы олар güzel özünü alamadılar. Я бы им сказала бы, что плохо тебя, что бить кого-то нельзя. Если я бы их ругала, тогда они бы на меня обиделись. Поставил в угол, плохими называл, недобрыми, невежливыми. Поругал бы и поставил в угол. Так нельзя говорить, так им надо. Больше так не делай. Так говорить, и они будут, вот больше так не будут делать они. Когда мои друзья плохо себя ведут, надо их поругать, наказать, побить. Затем, что так нельзя делать. Мен айтайдым, Улен, о, моя апмансыз. Улен, я, не дүлбер yapmağa. Sizge hepsi bakar ayta. Siz, sunuyorsun. Aliye bilesmi, mende senin için bir haber var. Nasıl bir haber atasın Jenike? Kuzning ikinci ayı endi sonuna keldi. Meraklı haber atasın Jenike, ama bu malumattan başka haberin yok mu? Haberçiklerimizni keliniz haberçiklerden bileyik. Selam aleykum, efirde haberçikler rubrikası. Stüdyoda men Leyla ve dostum Arzu çalışamız. İnsanın simadaşı Rusya'da birinci keresi robot aleti bir idarenin hazine oldu. Bu robot genç kız şekilde yasalgan. O muayene dokumenti merkezinde çeşit vesikalarını kabul etti. Suni akıl haftada 7 gün hastalanmayıp çalışabiliyor. Robotunu görgenler o gözlerini, kaş ve dudaklarını kıpırdap ola dep aytalar. Ve elbette bu suni akıl ziyaretçilerinin suallerine de cevaplar veriyor. Yani o müstakil şekilde gayet yaxşı çalışan. Смешарики adlı multfilmnin yanı mevsimini 2025 senesine kadar çıkarmağa planlaştırırlar. Leyha boyunca çalışkanlar multfilmge bir kaç denişmeler көрсетмеге isteyirler. Elbette onun esas gayesi kıbı kalacak ama yanılıklar ille de olacak diye multfilmnin rejisörü. Bugünkü bu haberlerimizin hepsiydi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Jenike, men bu rubrikadan soň bir şeyni anladım. Acaba bu ne eken? Her bir işni öz mütehassisi yapmak gerek. Sen haberçiklerini tek haberçiler alıp barmağa gerek deysin mi? Mana şimdi bizim növbetdeki rubrikamız olacak. Kelini bakayık ve sen anlarsın. Selam aleykum dostlar. Çeberelçikler sizni selamlay. Biz bugünkü rubrikamızı Bon Ap Art Ustahanesi ve Znanium ilmi eğlence merkezinde çıkaramız. Şu sebepten olarga sağ olunuz deyimiz. Bugün biz ustamızla dekupaj техникасını öğreneceğiz. Виктория, selam алейкум. Здравствуйте! Сегодня мы будем декорировать обычный деревянный поднос техники декупаж. Декупаж – это техника имитации росписи с помощью наклеивания изображений. На первом этапе оформим бортики подноса, покроем их водной морилкой, плоской синтетической кистью. Для декупажа нам нужна белая поверхность, поэтому дно подноса покрываем белым акриловым грунтом.
Выберем мотив для нашего подноса. Чтобы наклеить изображение, нужно декупажную карту смочить водой, покрыть клеем, нанести клей на дно подноса. Делать это нужно оперативно, чтобы клей не успел высохнуть. Сверху карту разравниваем кистью с клеем, выгоняя лишние пузырьки от середины к краям. Декорируем бортики подноса с помощью трафаретов и акриловой шпаклевки. Наш трафарет прикладываем к бортику подноса и с помощью мастихина наносим шпаклевку. Также поступим и со второй стороны подноса. После просушки поднос нужно покрыть акриловым лаком. Такой поднос делать совсем несложно, и он может стать прекрасным подарком вашим друзьям и близким. Çok sağ olunuz. Çeberelçikler rubrikasından ayrılmanız. Ogumuzda en meraklısı. Керчектен дәлие, өз ішіні білген адам яқшы нәтижелер көстере. Çeberelçiklerini alıp bargan muhbirimiz böyle bilgili adamların iş tutkanı yaxşı. Разым сенен, ama meni da bir sual rıtsızlay. Söylene bilem Cenike, acaba балар мында көстерілген şeylerini o şeylerinden yapıp olay келдер mi? Ebet, men ularga bu sualini o'zlarini cevap bermege taklif etem. Şimdi senef beteki rubrikamız. Merhaba dostlar. Yana zinaatinen tanışmağa hazırsınız mı? Bugün biz pek ciddi yerge keldik. Haydami? Bu Tishikimning odasi. Yer ciddi ama ikimiz korkmamaga tavsiya etay. Профессия стоматолога интересна тем, что ты можешь дарить красивые улыбки людям, тем самым делая их уверенными в себе и счастливыми. Также это общение с людьми и умение находить каждому индивидуальный подход, и поэтому вам никогда не будет скучно. Преимущество этой профессии в том, что если вы будете хорошим специалистом, то у вас всегда будет работа и достойная зарплата. Для того, чтобы стать хорошим стоматологом, очень важно обладать такими качествами, как усидчивость, стремление к новым знаниям и, самое главное, общительность. Biz bir zinaatni sinab bakmağa sevamiz, ama anladığınız gibi men bugün bu işni yapamayacağım. Belki hasta tarzında men bu zinaatni sınayım. Dostlar, menim sizga tavsiyam bor. Tishlaringizga muhayt olun, ekinlarning ishlarini chalkashtirmang. Cenike yukarıda söylemesi açık kaldı. Ya ona cevabını seyircilerimiz verir dep ayttıqda. Evet, onlar cevap versin. Bu iş için bizim Vkontakte sayfamızda yazabilirler. Ya sen nasıl cevabını eşitmege isteysin? Men senden cevabını eşitmege isteyim. Ama başta gel rubrikamızına bakayık. Selam aleykum dostlar.
Келіңіз бүгін аналарымызны қуандырайық. Лезетлі помидор миссыны азырлайық. Бұл аш үшін бізге 4-5 помидор, ешілік, иремчік, sarımsak, kaymak ve tuz gerek olacak. Pomidorlarının tüpesine kesemiz ve içini küçük kaşıkla temizleyemiz. Hazır pomidorlarını suvu aksın dep aylandırıp koyamız. Endi yeşillikni doğrayamiz. Sarımsakni ise ezemiz. İrimçikni ezemiz ve 3 kaşık kaymak koşamız. Bu karışmağa endi tuz ve yeşillikni karıştıramız. Hazır ve lezzetli irimçikni pomidor içine dolduramız. Endi yemeğimizni yeşillikten yarıştıramız. Aşınız tatlı olsun. Demek Ali, sen benim sualime mende cevap isteysin mi? Belki cevap değil de fikrini bilmege isteyim. Mence epsiz şeycikler meraklı ama ularını yapmağa ağır. Men de öyle düşünüyorum. Lakin böyle kınca şeyler yapılsa, seyircilerimiz öz ustalıklarını göterirler. Öz ustalığını nefbetteki rubrikamızdaki balıkçılar göstermege aşıqalar. Bakamız. Çubuk gelçip ofure yapağını kutları ayday fırvata alıp gide uzakka. Ustalık hakkında laf etip başladık. Endi ise yarışımızda hatırlatayıq. Siz bu yarışta öz ustalığını yaxşı gösterirsiniz. Ondan da başka sizni bütün kırım tanıyacaq. Çünkü sizin fotolarınızı biz studiyada göstereceğimiz. Ve ictimai ağlardaki sayfamızda yerleştireceğimiz. Şimdi ise Luğaçıq rubrikamızına bakamız. Selam aleykum balaçıklar. Luğaçıq rubrikamızın vakıtı keldi. Demek ki nefbetteki birkaç vakit devamında biz sizlerinin yangi sözlerini öğreneceğimiz. Hazırsınız mı? Başlayımız. Сымадаш, двойник. Эгос, близнец.
Sun'iy aql, искусственный интеллект. Мустақил, самостоятельно, независимо. Тыш, зуб. Тыш ЭКМ, стоматолог. Хаста, больной или пациент. Иремчик, творог. Каймак, сметана. Балалар, яңа сөзлерні ешіттік. Енді не yapmaға керек? Әлбетте оларны ezberlemеге де программамыздың келечек чықышларына азырланмаға. Луғатчық рубрикамыздан айрылманыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Демек, достар, біз ұлғаны кібі çalışамыз. Сіз ise бізге актив шекілде қошылыңыз ве өз фотоларыңызны yolлаңыз. Ондан да башқа балдан татлы тілім рубрикасына өз видеоларыны yolлаңыз. Келесі вақыт бақта олайық. Көрішкенже!